Ikasturtea bukatu da. Hasi ginenean, pentsatu genuen. Ea pandemia uztin digun normaltasunera bultzatzen. Eta egia esan, ezin gara kexatu. Dena nahiko ondo atera zaigu. Gau, gure agur jaia, ospatzera gatuz. Pena bat da, egun berezi hau familia inguratuta ezin ospatzea. Baina, zuen gustokoa izango delakoan antolatu du. Bihotzez gustatzea espero du. Izan daitezkean bizantzutu, azkarrak egotuntunan, raketunak barredunak, erakalgarri egiten gaitu, gure berezitasuna. Bazutabe, pozak tristurak eta dudak daude, den aldatzen data soilikara, geure buruaren jabe. Ate bat itxi eta beste bat, zabaltzen da parez pare. Hemos pasado muchos años en infantil y ha llegado la hora de pasar a primaria. Gauza asko ikasi ditugu, ospatzeko garaia heldu zaigu, eta antzerki bat prestatu dugu, otsoa itzuli da. Thank you for coming. Enjoy graduation ceremony. I'm very big club. Baso batean animaliak batzuk bizi ziren. Untzi bat egunkaria irakurtzen zegoen bere etxean. Pelako bainain importantea, otsoa itzuli da! Bapatean tok-tok. Utzi jantera. Otsoa itzuli da, eta segurazki guntzan nahi du. Laguntza meratu du, mesedez. Sartu barrura! Berriro tok-tok. Zure etxea posiblea geratzea? Zelako beldurra. Oso txarra da, otsoa. Eta segurazki gozera. Eta gure oso txikia gara. Eta ezin dugu defenditu. Aita ezagu gurekin babesteko. Mesedez, utzi pasatzen. Berriro tok-tok. Laguntza, mesedez, otsoa itzuli da. Etera itzuli zingara. Eta otsoa jai nahi du. Sartu barrura! Berriro tok-tok. Nire Peter deserbetik dut, otsoa eizatzeko nahi dut. Sartu barrura gure. Eguneroko ametsa gozatu, eta ez begiratu gerora.
Berriro tok-tok. Bakarrik nago, ni amama beste leku batera joan bizitzera delako. Sartu nahi, sartu barrura. Orain akartzera. Berriro tok-tok. Nora izango da! Nik irekiko dut. Otsoa da! Animaliak guztiek salte ditu. Otsoa, ez dugu arduri. Historiatxoa kontantze baduzu, afaitzera gonbidatuko dut. Bai, eskerrik asko. Eta horrela, alkarekin guztiek afaitu zuten eta ozenbe pasatu zuten. Y ahora para terminar, hemos preparado una bonita canción. Presta tu cline. Enjoy. Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh, eh, oh. Just move those left feet, go ahead, get crazy. Anyone can do it, sing oh, eh, oh. Show the world you got that fire. Feel the rhythm getting louder. Show the room what you can do, prove to them you got the moves. Hey, I don't know about you, but I feel better when I'm dancing, yeah, yeah. I'm better when I'm dancing, yeah, yeah. And we can do this together. I bet you feel better when you're dancing, yeah, yeah. When you finally let go and you say that solo, 'cause you listen to that music, sing it oh, hey, oh. 'Cause you're confident, babe, yeah, and you make your hips sway. We knew that you could do it, sing oh, hey, oh. Show the world you got that fire, baby. Feel the rhythm getting louder. Show the room what you can do, prove to them you got the moves. Hey, I don't know about you, but I feel better when I'm dancing, yeah, yeah. I'm better when I'm dancing, yeah, yeah. And we can do this together. I bet you feel better when you're dancing, yeah, I feel better when I'm dancing. I'm better when I'm dancing. Hey, oh, hey, oh. I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. Better when I'm dancing. Yeah, yeah. Don't you know we can do this together? Bet you feel better when you're dancing. Yeah, I feel better when I'm dancing. I'm better when I'm dancing. Hey, feel better when I'm, yeah, yeah. Hankak mugituz, denok txaloka. Eta iepa antxa umorea, zatoz gurekin jaiak ospatzera
txaloka eta iepa altxa umorea zatoz gurekin jaiak ospatzera txintun ilusio bizi gaitezen biharamona alaia gaita. Denok txaloka eta iepa altxa umorea zatoz gurekin jaiak ospatzera txintun ilusio bizi gaitezen biharamona alaia da eta hankak mugitu denok txaloka eta iepa altxa umorea zatoz gurekin jaiak ospatzera txintun ilusio bizi gaitezen biharamona alaia da eta. Bueno, familia, espero que os haya gustado un montón lo que hemos hecho. Se han esforzado vuestros hijos, bueno, todo lo que han podido y más. Han hecho un esfuerzo muy grande en todos los aspectos y creo que ha salido una cosa muy bonita. Vale, tengo que deciros, aparte del vídeo, que durante todo este curso, vuestros hijos y vuestras hijas, ha sido un placer estar con ellos. Y no os lo digo solo yo, sino también el andereño Alasne y el Maisu Ricardo. Ha sido un auténtico placer, de verdad. Han aprendido mucho, se han esforzado mucho y ha sido maravilloso para ellos, creo, por lo que ellos cuentan y nos dicen a menudo. Otra cosita es la labor vuestra. Habéis estado al lado de vuestros hijos durante todo el curso. Ha sido una ayuda muy grande, muy grande. Habéis colaborado en todo. Ante los fallos que hayamos podido tener, habéis demostrado una comprensión absoluta. Y eso es mucho, no, muchísimo de agradecer. Os lo digo de parte de todos. Y da pena, pero se acaba. Ametxetan nengoela alboan sentitzen zaitudan arren hartu naiz ez zaudela ez zaudela ez zaudela ez zaudela. Maite zintudan guztiak ez du deus balio orain. Itzulera mestuko dut, jarraituko dut zure zain. Oroitzapenek esnatu naute ametxetan nengoela.